Tariki 16 mweri uyu nirio ari othe marahuranira giturwa gia president na ciama ngurani kana mari ateti kiumbe magirire kunengerana maritwa mao na manini ao kuri commission ya IEBC na nikio aria marenda gutuika president marahiuha gwetha anini ao. Mwohoi-ini wa Azimio 1 Kenya kuri na ngayukano ateti kaheri magitugirio na kuhurirwo ndebe niguo kwamurwo giturwa-ini kia munini wa president. Akiaria agika kampeini mwena wa Mlolongo kaunti-ini ya Machakos, mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka augite ndaragwagwa hari gwethana na giturwa kia munini wa Odinga. A political process is a political process, and I say our panelists wakidili na mambo yao, hakuna kitu ya kuzuia mimi, Uhuru Kenyatta na Raila Odinga tuketi chini tuelewane kidogo, ama sivyo? Ama sivyo? Badala ya kufanyia Kalonzo interview, wacha tufanyiane sisi wenyewe ma interview. Ngwatanĩro ya Azimio nĩ ithondekete kamiti ya amemba mũgwanja ya gwethana na munini wa Odinga na ĩkoria arĩa marenda gĩturwa kĩu maikie mahoya ma gwethana nakĩo. Mimi katika maumbile yangu sina kiburi na sina temperament ya aina hiyo, lakini wananchi wenyewe ndio wanasema Kalonzo amekuwa vice president wa Kibaki miaka 5. Kalonzo amekuwa running mate wa Raila 2013 na 2017. Interview gani unaenda kufanyia? Interview gani? In politics, people look for loyalty na numbers. Na kuuliza na kuambia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga baba, angalia hao wengine hawana numbers. Itanya ria Kalonzo ria gutuika munini wa Odinga nirihuritwo njaki ni kiama gia KANU kiria kiugite niwe kiranyita mbaru atuike munini wa Odinga. Kiama giki gigitongorio ni chairman wakio Gideon Moi kiugite Kalonzo niwe uri na ugi muiganu no camba wa gutuika munini wa Odinga. Mutongoria wa kiama kia NARC Kenya Martha Karua onake ni athiite na mbere na kuhurirwo ndebe ta munini wa Odinga nake akirikana ari na ugi na ugima wa giuteti. Kadi iria Karua areyendia na kwendio nayo ni ati angiamurwo niwe gutuika munini wa president wa mbere mutumia bururi-ini. Na uria tugite ni tuguthie tukithomithagia andu uhoro uyu wa Martha na mundu egwitwa Raila tika abititie tondu maitu kuria atwirite tuthie kou ni kuonete kwina umithio, kwina hinya na kwina uhoti. Ira turakuria na gitio muno ndugeke amestic kana wibinge kurekia Martha gwata Martha na nindiramenya kirima ni tukwambata. Kiama kia Jubilee nakio kiendekithitie ateti eri gutuika munini wa Odinga. Wa mbere ni mubunge wa Murang'a Sabina Chege na ucio ungi ni muteti Peter Kenneth. Ngwatanĩro ya 1 Kenya yugite ni igukorwo emenyete uria gutuika munini wa Odinga gukinya tariki 10 mweri uyu thikũ 6 mbere ya watho wa IEBC. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.